tena mtumishi wa Mungu. Tunakujia na fundisho linalosema Mungu ananiona. Hebu tuombe. Baba mtakatifu mjuu sana, Mungu uliye juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa fursa tena hii ambayo unatutolea kwa ajili ya kujifunza neno lako. Jina lako lipewe sifa na lihimidiwe daima. Namwombea msikilizaji, mbariki na umujibu kwa mahitaji yake. Na katika fundisho hili sote tuweze tukafahamu ya kwamba unatuona na unashughulika sana na maisha yetu, kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Mpendo wa Bwana, katika nyakati hizi tunayo furaha tena ya kukutolea fundisho hili la leo. Hili fundisho linalosema Mungu ananiona. Hili ni fundisho nzuri sana ambalo inabidi wewe uweze ukalielewa na utambue ya kwamba katika mambo yote unayoyapitia, utambue ya kwamba Mungu anafanya nini? Anakuona. Na hili ni jambo nzuri sana ambalo twaweza tukalijua katika maisha yetu, kwa sababu tukitambua ya kwamba Mungu anatuona kweli kweli, tutakuwa na amani ya roho na mambo yote yatendeka vizuri katika maisha yetu. Tunaposoma katika Biblia, katika kitabu hiki cha Mwanzo, sura hiyo ni ya 16, shahiri la 13. Hapa tunapata fundisho au maneno yanayotuambia hivi. Mwanzo 16:13. Hagari akampa Bwana aliyezungumza naye jina hili: wewe ndiwe Mungu unionaye mimi. Kwa maana alisema, sasa nimemwona yeye anayeniona mimi. Haleluya. Wapendwa wa Bwana, huyu ni mtumishi wa Abrahamu. Yeye alisema ya kwamba wewe ndiwe Mungu unionaye mimi. Je, na wewe kuna mara unaposema Mungu anakuona wewe? Au mara nyingi unasema ya kwamba Mungu amekwisha kukugeuzia mgongo? Unasema ya kwamba Mungu amekuwa mzee, yani haone tena wakati unapopita katika mabaya tofauti. Mungu anasema ya kwamba kwa nyakati hizi anakutangazia ya kwamba anakuona. Na ndiyo maana uweze ukafahamu jambo hilo, uweze ukatambua ya kwamba Mungu anakuona. Huyu ni Hagari wakati alipokuwa akitoroka nyumba ya Abrahamu, sababu mke wa Abrahamu ambaye alikuwa ni Sara alikuwa akimnyanyasa sana. Na kwa muda huu Hagari alikuwa ni mjamzito, na alipokuwa akiona mateso ambayo Sara anamtolea, aliona ni jambo la muhimu sana aweze akaondoka aende, hata kama atapotea katika jangwa ni afadhali. Na sasa hapa tunaona kwamba alipokuwa akienda, alifika mahali palipokuwa kisima, alifika mahali ambapo kulikuwa maji, na alipokuwa hapo malaika wa Mungu alimtokea, na Mungu alimfikia kupitia malaika huyo na akazungumza naye. Alipozungumza naye akamwambia ya kwamba wewe, ninakualika uweze ukarudi nyumbani kwa Sara na ukajinyenyekeze, kwa sababu huyo mtoto unayemchukua tumboni, yeye atakuwa taifa kubwa. Na sasa hapa Hagari aliyekuwa amezani ya kwamba amepotea, aliyekuwa nadhani ameonewa, aliyekuwa nadhani hakuna yeyote anayemjali, aliona ya kwamba Mungu anamjali, Mungu anamuona. Na ndiyo maana katika maisha yako utambue ya kwamba Mungu anakuona. Haleluya. Katika dunia hii hakuna jambo lolote linalopita hata kama Mungu halioni. Yani Mungu anatazama mambo yote, anayatazama vizuri. Ndiyo maana katika maisha yako usiweze ukajikuta kama umebaki peke yako, hakuna yeyote anayekuona. Mungu anasema ya kwamba yeye anakuona katika mambo yote. Katika mambo hayo ambayo unayapitia, Mungu anakuona. Utambue ya kwamba katika majaribu yote ambayo unayapitia, Mungu yuko pamoja nao. Na unapotambua ya kwamba Mungu yuko pamoja nawe na tena anakuona, utaona ya kwamba ni jambo nzuri sana. Na tunapoona ya kwamba Mungu anatutazama,
si kwamba wakati unakuwa maskini unaishi katika maisha ya kukosewa, unaishi katika maisha ya kuonewa, unaishi katika maisha ya kushindwa katika mambo fulani. Usizani ya kwamba ni mwisho wa dunia. Usizani ya kwamba uko peke yako katika mambo hayo. Mungu anaonyesha ya kwamba yeye yuko pamoja nasi katika jambo hilo. Ndio maana katika maisha yako uweze ukatambua ya kwamba Mungu iko kwa upande wako akikushikilia na akikutazama. Ndio maana katika Biblia anatuonyesha ya kwamba yeye anatuona. Ndio maana Hagari alisema, basi wewe unaniona. Yaani shairi linasema ya kwamba sasa nimemuona yeye anayeniona mimi. Utambua ya kwamba nawe pia kuna yule anayekuona. Hata kama watu hawakuoni, kwenye kazi yako watu hawakujali, katika maisha yako watu hawakujali, hawakuoni, katika familia yako, utambua ya kwamba kuna Mungu anayekuona, na kuna wakati utakapomuona yeye anayekuona. Haleluya. Mpendwa, utambue ya kwamba Mungu yeye yuko hapo kwa ajili yako na anakutazama katika maisha yako. Ndio maana katika maisha yako utambue ya kwamba Mungu akiwa kwa upande wako anaendelea akikushikilia, hata kama watu hawakujali, hata kama watu hawakuoni. Utambue ya kwamba Mungu anakuona mpendwa. Tukisoma katika Biblia kitabu cha Isaya sura ya 43, hapa tunaona ya kwamba Mungu anapotuona, Mungu anajua jina zetu. Yaani uwe ukitambua ya kwamba jina lako linajulikana na nani? Na Mungu. Hata kama kwenye dunia hii hakuna yule anayejua jina lako, utambue ya kwamba kuna Mungu anayekujua, anayekuita hata kwa jina lako, anakuambia ya kwamba wewe u wake. Tukisoma katika kitabu cha Isaya 43 shairi la kwanza linasema hivi: lakini sasa hili ndilo asemalo Bwana, yeye aliyekuumba Yakobo, yeye aliyekuhuluku Israeli, usiogope, kwa maana nimekukomboa, nimekuita wewe kwa jina lako, wewe u wangu. Haleluya. Hili ni neno la Mungu linalotuonyesha ya kwamba Mungu anatujua, Mungu anatuona, Mungu anatuita kwa jina zetu, kwa sababu anajua jina la kila mmoja. Ndio maana katika hii dunia, hata kama hakuna yeyote anayejua jina lako, utambue ya kwamba kuna Mungu wa mbinguni anayejua nini jina lako. Haleluya. Utambue jambo hilo. Hata kama majirani hawajui jina lako, hata kama viongozi wa kazi yako hawajui jina lako, hata kama marafiki hawajui jina lako, utambue ya kwamba kuna yule rafiki mpendwa, kuna yule ambaye ni Mungu, ambaye hasahau jina la mtu yeyote. Anajua jina la kila mtu na anamuona. Ndio maana alitazama yule ambaye ni Hagari, alimtembelea na akamuona, na Hagari akasema, nimeona yule anionaye mimi. Nawe pia mpendwa, ninaomba uweze ukatamka mambo hayo katika maisha yako. Hata kama kuna mambo ambayo yamekulemea, kuna mambo ambayo unawaambia watu ila hawakujali, unaona ya kwamba umebaki peke yako katika dunia hii, utambue ya kwamba wewe hauko peke yako, uko pamoja na Mungu anayekuona. Pia Mungu anajua mipango yako, anajua maisha yako yote, na anapokujua, anapokuona, utambue ya kwamba mambo yote unayoyatenda, utende mambo yaliyo mazuri, utende mambo mema, ili usije ukatenda mabaya mbele ya macho ya nani? Ya Mungu. Ndio maana Mungu anatuambia pia ya kwamba anajua mipango ambayo tunakuwa nayo. Ukisoma katika kitabu cha Yeremia sura ya 29 shairi la 11 linasema hivi: kwa maana ninajua mipango niliyo nayo kwa ajili yenu, asema Bwana, ni mipango ya kuwafanikisha na wala si ya kuwadhuru, ni mipango ya kuwapa tumaini katika siku zijazo. Amina. Hili neno linatuonyesha ya kwamba katika maisha yetu Mungu anajua mipango ambayo
amepanga kwa ajili yetu, na anajua mipango yote tunayoyatenda sisi kama binadamu. Na ndiyo maana katika maisha yetu tutambue ya kwamba Mungu anatutazama. Uweze ukatenda mambo yaliyo mazuri, uweze ukatenda mambo mema yatakayompendeza Mungu, asije akaandika mambo mabaya katika buku zake huko mbinguni, kwa sababu anakujua kwa jina lako, na jina lako analiandika katika kitabu chake. Anajua mahali ulipo na anajua yote uyatendayo. Anaona pia mambo yote unayoyatenda, anaona maisha yako, anaona tabu yako, anaona mabaya yote wanayokutendea, anaona pia yote unayoyatenda. Ndio maana uweze ukatenda mambo yaliyo mazuri, ili aweze akaandika katika kitabu chake kwenye jina lako mambo yaliyo mazuri. Mungu akutembelee mpendwa, na utazame uweze ukatambua ya kwamba katika maisha yako hauko peke yako. Mungu anakuona, Mungu ananiona vile vile. Mungu anajua maisha yangu kuliko hata mimi, nawe pia Mungu anajua maisha yako kuliko hata wewe. Ndio maana katika maisha yako ujitie mikononi mwa Mungu, ujiweke mikononi mwa Mungu, uzungumze naye, umuombe, utayaona maajabu ya Mungu. Kwa sababu huyu Hagari yeye alikuwa akienda akimuomba Mungu, ndio maana Mungu alikuwa akimuona na akamtokea, na pia huyo Hagari akamuona. Na ndiyo maana nawe pia umlilie Mungu katika shida zako zote, ujiweke mikononi mwake. Utaona ya kwamba nawe pia utamuona jinsi Hagari alivyomuona. Mungu akubariki kwa jina la Yesu Kristo. Amina.